Bible reading kan dilak kan diar na tuni kan reading mi so ro mangan pasha me heli in kulak hatyang sala kan rel na asena in anzum lawa chun zaitinda amin chu an au kholai chum biakha an thai lawa chun zaitinda anzum kholai chum bia chu chim an silawa chun zaitinda an thai kholai chun lamkal tu kha an thana lawa chun zaitinda bia chu than asi kholai chathyang ni thong tha achim tu na ke chu avado da ati bantuk khan asitak tak simhan selo an ni an dilak chun thong tha chu am pom lo Asaya shrim ni khan boipa ahoda kambia chu azum rakti chu cha a zumnak chu bia thainak thong khan aumi chu bia chu thong simnak thong khan aum chaman selo bia halnak tua kadu mi chu bia chu an thaibal tak tak lomo ti hi ase athai chu an thai kau chathyang ni achim bantuk tu khan ase I asekau jatinda achim tia an o thong chu walai chung khwazakipa athang di ambia chu wan shram deng tiang aphan ati bihal nak tua kaduri mi chu Israel mini an halo mo ti hi ase alat musabik tu chu moset kha ase zaitinda achim tia nanni chu mi phun tak tak atling lo mi kha kan na chuatam na lai nanni chu mi shrut mi phun chunga khan nan thin kan hun tak na lai ati chun Israel ni ratha do wakin aka ko lo mi ni khan an ka mu aka lam lo mi sina khan kalang ati phone simhan selo Israel konga chun no ngai lo mi le Israel sam hang mi kha chuni lak in kaza ka chan na ati Bible kan rel mi athan thachonang pek pek